Drago mi je da smo ponovo zajedno i danas ćemo proučavati jednu uistinu zanimljivu, ali veoma važnu temu. Koliko vredi ljudski život? Poruka za 2022. Razmišljati o vrednosti ljudskog života nikada nije bilo važnije nego danas, na početku jedne neizvesne i turbulentne godine, zar ne? Kao i preispitati svoj stav, na čemu temeljim svoju sigurnost u ovakvom vremenu. Poruka na kojoj ćemo bazirati naše razmišljanje je zapisana u pričama Solomunovim i zvuči veoma ozbiljno. Priče 24:11. Izbavljaj pohvatane na smrt i koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih. 12. stih. Ako li rečeš, gle, nismo znali za to, neće li razumjeti onaj koji ispituje srca, a to je Bog, i koji čuva dušu tvoju, neće li doznati i platiti svakome po djelima njegovim. Izbavljaj one koje u smrt guraju, spasavaj one koje gone da se pogube, kaže Lujo Bakotić. Istorija ove planete ne beleži da je ikada u prošlosti bilo više ljudi koji se bukvalno guraju u smrt nego što je to danas u 21. veku. To guranje u smrt se radi na desetine različitih načina, čak i onda kad se ne radi ništa da bi se nečija smrt sprečila. U knjizi Velika borba, kada pisac govori o poznatom reformatoru iz 14. veka, Johnu Wycliffeu, kaže sljedeće: odanost istini morala ga je dovesti u sukob sa zabludom. Ni danas nije drugačije, dragi moji. Ne možemo biti odani istini, a da nismo u sukobu sa laži, sa prevarom, sa podmetanjem, sa nasiljem, sa svim onim što nije istina, što nije humano. I što se više držimo učenja Svetog pisma, to ćemo češće biti u sukobu sa onim što je suprotno moralnom kodeksu kojeg je Bog dao. Godine 1947. luteranski pastor Martin Niemöller, koji je živeo u Njemačkoj, zapisao je sljedeće: kada je počeo Drugi svjetski rat, nacisti su prvo došli i odveli u logor komuniste i socijaliste. Tada nisam ništa kazao, jer ja jednostavno nisam bio socijalista niti komunista. A onda su došli ponovo i ovog puta su odveli sve iz sindikata. Ni tada nisam digao svoj glas, jer ja nisam bio član sindikata. Zatim su nacisti došli i odveli Jevreje. Odveli su ih u logore. Ja ni tad nisam ništa kazao, jer jednostavno nisam bio Jevrejin. A onda jednoga dana došli su i po mene. No tada više nikog nije bilo ko bi mogao nešto kazati u moju korist. Već su svi bili odvedeni. Nažalost, ovo se iskustvo ponavlja u životu mnogih ljudi. Oni jednostavno nehaju i ne mare za nevolje njihovih bližnjih. No, hajde pre svega da raščistimo jednu stvar. Na koju smrt je pisac ovog teksta mislio kada je zapisao ove riječi: izbavljaj one koje guraju u smrt? Da li je mislio na duhovnu smrt ili na fizičku? Vidite, duhovna smrt je opasna. Čak je opasnija od fizičke u kontekstu večnosti. Ali ona je uglavnom posljedica naše lične odluke. Ona nikada ne može biti samo rezultat tuđeg negativnog djelovanja na nas. Kad god smo duhovno mrtvi, to je bilo i zato što smo svesno dali svoj pristanak. Čitajte u knjizi Velika borba, na kraju 30. poglavlja piše: nijedan čovjek ne može biti nadvladan od sotone bez svog sopstvenog pristanka. Ako sam dakle duhovno mrtav, glavna odgovornost leži na meni. Apostol Pavle to jasno kaže u Rimljanima 1. i 2. glavi: ne može me drugi odvesti ili gurnuti u duhovnu smrt.
bez mog pristanka. Dok za fizičku smrt ne mora niko da vas pita za dozvolu. Ja još nisam čuo da je neki ubica prišao nekome i rekao: gospodine, da li dozvoljavate da vas ubijem? Ili eto, ako se vi slažete, ja bih da vas pošaljem u večna lovišta. Ovo se nikada nije i neće se desiti. Fizički život se gubi, a da vas niko ništa ne pita. Ljudi odlaze na godišnji odmor, dogodi se nesreća i ne vraćaju se. Odlaze na posao i nikada više ne dođu kući. Neko ode u bolnicu radi male hirurške intervencije, ali se stvari zakomplikuju i to je to. Neko pije lekove i bude mu bolje. Drugi piju lekove i otruju se od tih istih lekova, jer poznato je da negativni side efekti od lekova odnose 100.000 ljudskih života godišnje. A ti se lekovi dalje prodaju. Onda ljudi piju alkohol, a zatim sedaju u kola i ne stižu na odredište, ali često ne stižu ni oni koji nisu pili alkohol, ali su bili u blizini onih koji jesu. I to je guranje u smrt, zar ne? I bez obzira u kom vremenskom periodu je otišao jedan ljudski život, da li je naglo prekinut na ovaj ili onaj način, ili je trovan godinama, alkoholom, duvanskim dimom, drogom ili opasnim medikamentima, on je izgubljen i ne može se vratiti. Uopšte nije bitan način ako je krajnji rezultat smrt. To je onda ubistvo ili samoubistvo. A 6. Božja zapovest kaže: ne ubij. I pre svega se odnosi na koji život? Na fizički život. Iako mi možemo doprinijeti nečijoj duhovnoj smrti, u svakom slučaju ne možemo biti glavni krivci. Šta je bila kazna za Adama i Evu kad su sagrešili? Bog im je uskratio drvo života i morali su jednom umrijeti. Smrt je bila posljedica grijeha. A na novoj zemlji drvo života će nam ponovo biti vraćeno da bismo večno živjeli. Da li je za Boga važna dužina našeg fizičkog života? Očigledno da jeste. Bog kaže još u Mojsijevim knjigama: ako slušate moje uredbe, dobit ćete dug život i godine dobre. Kada? Već sad na ovoj zemlji. U 91. psalmu kaže: ako si višnjeg izabrao sebi za utočište. Šta onda Bog obećava? Kaže: duga života nasitit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje. Sa druge strane, đavo želi da i ovako kratak životni vek skrati još više guranjem ljudi u preranu smrt. U stvari, njegov cilj je da nas uništi pre našeg opredelenja da sledimo božanske principe i zakone i dobijemo pravo na večnost. Zato đavo koristi sva sredstva da gurne čovjeka u smrt. A danas to se radi na mnogo načina i preko mnogih, kako pojedinaca, tako nažalost i preko institucija. Od čega danas ljudi najviše umiru? Evo šta statistika kaže. Svjetska zdravstvena organizacija 13. april 2021. kaže jedan segment njenog izveštaja: nezarazne bolesti odnose 41 milion života godišnje. To je 71% od svih smrti u svijetu. Od toga 15 miliona ljudi umre u dobi između 30. i 69. godine života. Dakle, kada su tek krenuli u život ili su u starosti, ali ne u onoj poznoj, mogli su još da žive. Šta su najčešće uzroci? To su kardiovaskularne bolesti ili bolesti srca, koje odnose 17,9 miliona godišnje ljudskih života, a zatim sledi kancer sa 9,3 miliona, zatim bolesti disajnih puteva 4,1 milion, dijabetes 1,5 i plus 3 miliona od posljedica uzimanja alkohola. Ove grupe bolesnih
zauzimaju više od 80% svih preranih smrti. I uglavnom razlog tome je pušenje, fizička neaktivnost, alkohol i nezdrava ishrana. Sve to, kažu oni, povećava rizik od umiranja od nezaraznih bolesti. Šta je odgovor na ovo? To je ono što me najviše zaintrigiralo, pa na neki način i razočaralo. Oni kažu kao odgovor na ovaj problem je detection, screening, tretman, odnosno otkrivanje bolesti, čekiranje ili provera, lečenje i palijativno zbrinjavanje. Oni kažu to su ključne komponente kao odgovor na ove bolesti. I ja se pitam, pa ne bi li ključne komponente trebale raditi na tome da spreče da se ljudi razbole? Ne, oni kažu kad se ljudi razbole od toga, onda ćemo mi da radimo sve moguće skeniranje, provere, da damo lekove i palijativno zbrinjavanje, a to znači kad dođete da umirete, onda ćemo vam obezbediti časnu sestru ili medicinsku sestru da vas drži za ruku. To su ključne komponente kao odgovor na ove bolesti. Zapitajmo se za trenutak, ne bi li trebale ključne komponente biti usmerene sprečavanju bolesti? Sprečiti bolest po svaku cenu i svim sredstvima, kao što je edukacija dece i mladih, šta je dobro, šta nije, kontrola ili zabrana štetnih namirnica i supstanci, zatim regulativa medija i onog što se sme reklamirati, a šta ne, zatvaranje restorana koji nude totalno nezdravu ishranu, kao i obrazovanje stanovništva, programi, praktični savjeti, seminari i tako dalje. Tako se sprečavaju rane smrti. Sprečiti da čovjek ne oboli, a ne pustiti da se bolest razvije, pa ćemo mi onda vas skenirati, snimati, dati vam terapiju, pa ko preživi, preživi. Da li je njima zaista stalo da spreče ove bolesti? Ja iz navedenog ne mogu da to vidim niti da zaključim. Dragi moji, ako nema ništa da se spreči izbijanje požara, nego samo uradimo sve pripreme da kad dođe požar, da mi možemo što bolje ugasiti vatru, onda mi radimo pogrešne stvari. I upravo to je ono što nam se nudi od Svjetske zdravstvene organizacije. Čuli ste za pilota Qantasa, ovdje u Australiji, koji nije htio da se podvrgne ovom medicinskom eksperimentu. I dobio je otkaz. Navodno, na taj način ugrožava živote ljudi. A mi znamo da zadnjih 20 godina pilota nisi mogao vidjeti ni na slici, a ne da si mogao otići kod njega u kabinu ili da on šeta slobodno među putnicima. Ali to im je bio izgovor da mu daju otkaz. No kao odgovor na sve to on je dao nekoliko intervjua i on kaže: ako vam je Gospodo stalo do života ljudi, onda zatvorite sve kockarnice. Koliko ljudi sebi oduzme život kad izgubi sve na kocki, a onda ostaju siročad, udovice i nesreća. Zatim zatvorite prodavnice alkohola. Koliko je zločina počinjeno pod uticajem pića, ubistva i samoubistva. Ako hoćete spasiti ljudske živote, zatvorite i restorane brze hrane. 1000 ljudi umire od bolesti koje su posljedica nezdrave ishrane. Očigledno im nije stalo do naših života, u stvari jeste, ali ne da nas spasu, nego da nas gurnu u smrt. To ne kažem ja, nego reč Božja. To kaže Bog. Ili ljude danas zaista guraju u smrt, kao što kaže ovaj tekst, ili Bog ne govori istinu. Vi izaberite u šta ćete verovati. Ja verujem riječi Božjoj. Da se podsjetimo na koje još načine je ugrožen ljudski život danas. Kazali smo alkohol, droga, lekovi sa teškim side efektima. U isto vrijeme sa tržišta se povlače lekovi koji mogu pomoći. Odjednom su postali štetni, a 40 godina su bili dobri.
Ali ostavimo sad to. Pušenje ugrožava život, stres, prirodne katastrofe, različite bolesti, stotine bolesti. Koliko je opasno stanje besciljnosti u životu, posebno kod mladih, ne vide svrhu života, vide rješenje u samoubistvu. Primjera radi, u Americi prošle godine nepunih 45.000 ljudi je izvršilo samoubistvo. Zatim nerad i lenjost, što opet vodi krađi i pokušaju brzog bogaćenja, a to vodi kriminalu i konačno ugrožava živote. Šta je sa materijalizmom? Da li on ugrožava živote ljudi? Pa itekako. Ljudi su premorni, prezaposleni, rade nekolika posla, zapostavljaju porodicu, brak, zdravlje. Hajdemo korak dalje i dublje i postavimo sebi pitanje da li sebičnost i pohlepa mogu ugroziti nečiji život. Nikada dosta, nikada dosta. Da li poznajete takve ljude? Koliko nedostatak moralnih vrednosti ugrožava živote ljudi? Slobodno tu možemo dodati nedostatak duhovnosti, gdje čovjek gubi balans između materijalnog i duhovnog i konačno odbacivanje višeg autoriteta itekako ugrožava ljudski život. Iako uz sve ovo nismo spomenuli ratove, bune, migracije, putovanja, laži i prevare, ucjene, sve to još mnogo toga veoma često stoji kao opasnost sa kojom se suočavaju oni koji su se rodili na ovoj planeti. Smrt vreba ljude na sve strane, iako mi nemamo logore smrti, niti je robovlasničko društvo, bar zvanično nije. I postavlja se ozbiljno pitanje kako da spasavamo one koje guraju u smrt i da izbavljamo one koje gone da se pogube danas u 21. vijeku, danas u 2022. godini. Dragi moji, ova zapovest se odnosi i na duhovnu, ali pre svega na fizičku smrt. Da biste nekoga gurali i gonili, vi morate koristiti silu. Ali to nije cool, nije demokratski, nisi fini. Zato da bi gurao u smrt u današnjim uslovima moraš biti perfidan, pokvaren i zao. To je trojstvo od Sotone. Moraš imati otvorena vrata svih medija, pa ćeš silu i prevaru obući u nešto što će biti privlačno, prihvatljivo, ako u pitanju hrana ukusno i poželjno, tako da ljudi sami trče ka tome misleći da će dobiti nešto specijalno. Staju u red, a nisu svesni da je to početak njihovog kraja. Kao kad su previše godina, posebno mladi, ali i stariji, ustajali rano ujutro ovdje u Sidneju, zauzimali red da kupe novi model iPhona. Izašla 9, 10, a danas 13, koja beše. Ili još uvijek danas staju u red i čekaju da uđu u noćni klub ili da uđu na stadion, nesvesni da će mnogi izaći ne samo razbijenih glava, nego i mnogo gore od toga. Vidite, opasnost zla leži upravo u tome što mi zlo nikada ne možemo zaogrnuti sa dovoljno dobra da bi neutralisali to zlo. Ali možeš zlo dovoljno zakamuflirati da s polja liči na nešto dobro, pa čak i poželjno. Jer da nije tako, onda mi ne bismo imali ove statistike. Evo samo da ponovim neke brojeve ovdje vezane za Australiju. Vidite ovdje godišnje, to je mislim za 2020. izveštaj, 6.000 ljudi je umrlo od posljedica pušenja, 24.000 od alkohola, 49.000 od kancera i oko 42.000 smrti od srčanih bolesti. To je preko 100.000 ljudi. I nema panike, nema policije da hapsi, tuče i baca ljude na zemlju da bi sačuvali živote, jer ovo su nepotrebne smrti. Nema ograničenja kao za ovu pandemiju. I kad se ovo pitanje postavi nadležnim osobama, one kažu, ako ste vi zaraženi, onda vi ugrožavate tuđi život i zato se moraju poduzeti stroge mere. Dragi moji, ja se slažem. Ako je to zaista tako zarazno, a vrijeme će pokazati da li je zaista bilo tako.
Mi nemamo pravo ugroziti tuđi život. Tu je poenta. A da li imamo pravo da pušimo? A oko nas ljudi, na stanici, u restoranu, na ulici, nekad i u gradskom prevozu, ili pušim na balkonu, a dim ulazi komšiji kroz prozor. Kad se zna da je pušenje iz druge ruke isto tako opasno, kao i da sam pušiš. Vidite, oni mogu da ugrožavaju i svoj i tuđi život i nikome ništa. Niko ih ne hapsi, niko ih ne zatvara. Mogu da piju alkohol, da voze pijani, da pređu na suprotnu stranu puta i ubiju cijelu familiju koja nije bila pijana. I to nije ugrožavanje ljudskog života, nije zarazno. Pa kako nije ako moje pijanstvo ugrožava tvoj život? I tekako je zarazno, i tekako se prenesi i reflektira na druge osobe. Vidite, ja mogu da jedem smeće, jer mi se ono prodaje i reklamira na TV-u. I mogu da obolim od srčanih bolesti i da dobijem infarkt dok vozim auto. I da na pešačkom prelazu zgazim grupu dece ili odraslih. Ljudi u lošem zdravstvenom stanju voze autobus, avion i survaju sve putnike. I to je po zakonu, to nije ugrožavanje ljudskih sloboda i ljudskih života. Kažu, to je tvoja stvar, šta ćeš ti jesti, piti i raditi. Dragi moji, bila bi moja stvar ako ja ne bi ugrožavao vaš život. Vidite, takva loša hrana može da se prodaje, proizvodi i servira. Zašto? Pa zato što ljudi ne padaju mrtvi u restoranu i dok im je hrana u ustima. Ali zato padaju mrtvi malo kasnije. Odložena smrt nekoliko sati, dana, pa i godina ili decenija je također ubistvo, a može biti i samoubistvo. Zašto bi to bilo u redu i po zakonu? Kad znamo uzrok, mogli smo reagovati da sačuvamo mnoge živote. Živote drugih, ali nismo. Svjetska zdravstvena organizacija kaže za te prerane smrti da odnose 15 miliona života godišnje i da se većina mogla sprečiti. Ako to ne zna obični narod, da li znaju doktori, da li znaju naučnici, političari, profesori, da li znaju advokati i sudije? Treba da znaju, ali zašto ćute? Dragi moji, to pitanje će im jednog dana postaviti vrhovni autoritet. Jer velika većina ljudi svoju sigurnost, svoju budućnost vidi u nauci i kažu nauka će rešiti sve naše probleme. Drugi se uzdaju u medicinu, u istraživanja, u lekove, u doktore. Treći svoju sigurnost vide u konekciji, poznanstvu, u vezama. Četvrti kažu ako imaš novca možeš sve. Drugi se uzdaju u državne i verske institucije i tako dalje, nesvesni da je sve ovo u stvari prašina koja nema života u sebi. To može pomoći ponekad i ponekome, ali ne sme biti naša uzdanica. Zašto? Zato što sve ovo što sam nabrojao i još mnogo toga ima ljudski autoritet, ima ljudsku snagu, ima ljudsku mudrost koja je itekako ograničena, često korumpirana i u mnogim slučajevima potpuno nemoćna. I to sad vidi sav svijet. Nakon 2 godine da nauka i medicina nema trajno rešenje problema, ako ga uopšte ikakvog ima. Reč Božja nas uči da je nesretan čovjek koji se uzda u čovjeka. Ta ista reč Božja kaže ljude guraju u smrt. Ako je to bila istina pre 3000 godina kada je ovo zapisano, šta je danas? Koja ironija, iako mi živimo u vreme humanizma. Nikada više ljudi nije gurano u smrt nego danas. I s pravom mnogi postavljaju pitanje koliko zaista vredi ljudski život. Da li je nekome zaista stalo do našeg života i kome da se okrenemo? Pa dragi moji, okrenimo se Svetom pismu za odgovor. Ovo je lepša strana medalje. 31. psalam 4. stih. David kaže: izvadi me iz mreže koju mi tajno namjestiše, jer si ti krepost moja.
Dragi moji, još u ono vrijeme, stotinama i nekoliko hiljada godina unazad, postavljali su tajno mreže ljudima da bi ih uništili. Mislite da danas to nije relevantno? Ja mislim da je više nego ikada relevantno danas. 11. stih kaže ovako: od množine neprijatelja svojih postadoh podsmijeh i susjedima svojim i strašiloznancima svojim koji me vide na ulici beže od mene. Ovo je danas veoma česta slika. Da ljudi kada vide nekog ko nije kao on ili obučen ili označen ili ovo ili ono, da se sklanjaju. Ja sam danas se vraćao iz trgovine. U trgovini smo dužni staviti masku, tako sam i uradio, kad sam izašao, skinuo sam je. I u susret mi dolazi čovjek sa maskom i kad je video da ja nemam, kao da je video zver. On se tako trgao i otišao jedno par metara i okružio oko mene i vratio se. Ja gledam ko nije normalan, on ili ja, ili obojica. Ljudi beže jedni od drugih. Zašto? Ljudi tajno namještaju mreže jedni drugima. Idemo dalje. Beže od mene. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah, kad se dogovaraju na mene misle iščupati dušu moju, a ja se, Gospode, u tebe uzdam i velim, ti si Bog, u tvojoj su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih. I ovdje je naša nada. Ti si Bog moj, otmi me iz ruku neprijatelja mojih, i tajnih i javnih i koji god. U 33. psalmu 18. stihu kaže: gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti ih u godine gladne. Dragi moji, naša sigurnost je u Bogu. Ne u sistemu, ne u novom svjetskom poretku. Ljudi pričaju o gladi, pričaju o mnogim nevoljama koje će doći, ali oni koji se uzdaju u Gospoda i oni koji su spremni da poslušaju njegova uputstva, uvijek će biti tamo gdje ima hrane. Duša se naša, kaže David, uzda u Gospoda. On je pomoć naša i štit naš. Dragi moji, uzdanje u Boga se vidi u poslušnosti. Ali vidite, neprijatelj se trudi da taj kome je stalo do nas, a to je Gospod Bog, neprijatelj se trudi da ga ušutka. Njegovo ime ne smije biti u školskim knjigama. Njemu se oduzima pravo da javno kaže šta je grijeh, sramota ili nepravda, kako treba živjeti, šta ne treba raditi, jesti ili piti. Neke verske vođe javno govore da je Biblija zastarjela i ne može biti relevantna za 21. vijek. Spomenici svevišnjem Bogu, njemu na slavu se ruše, uklanjaju se raspela, zapovesti Božje se skidaju, Sveto pismo se sklanja sa javnih mjesta. Bezbožni ljudi zatiskuju svoje uši da ne čuju šta Bog ima da kaže, ali u isto vrijeme pokušavaju da zatisnu i moje i vaše. I vidite, taj koji im smeta, koji se ne uklapa u novi poredak, je u stvari gospodar svemira. On je vlasnik svega. Da, to je naš stvoritelj. Zahvaljujući kome smo živi. Da, njemu je stalo do života svakoga od nas. On nam daje pravo na život. Njemu je stalo do toga da dugo živimo već sad na ovoj zemlji, jer nas je stvorio sa svrhom i razlogom. Ali on je proteran iz javnosti i dolazi u naš život samo na naš poziv. On se ne nameće, ne koristi silu i prevaru da bi nam kreirao život. On ne primorava, on ne podmićuje skupštinu i poslanike da izglasaju zakone koji vas obavezuju da ga verujete ili prihvatite. Ne, on ne radi na taj način. On je demokrata koji stoji iza svojih obećanja i koji poštuje vaše pravo na izbor. A posljednji događaji nam upravo pokazuju da gubimo pravo na izbor. Sa različitim izgovorima,
različitim prevarama i različitim idejama. On koji nam daje pravo na izbor, on u praksi pokazuje da mu je stalo do života svakoga od nas. On je bio na ovoj planeti da bi izbavljao one što ih guraju u smrt i po cenu sopstvenog života. On je stavio moralno ispred legalnog, iako nije kršio ni jedno ni drugo. Zato želim da ovo proučavanje privedem kraju tako što ću pročitati jedan nama poznati događaj gdje je Isus Hrist na maestralan način izbavio život jedne žene od smrti u koju je bila bukvalno gurana. Šta se u stvari dogodilo? Otvorimo Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje i čitajmo od 2. stiha pa dalje. A ujutro opet dođe u crkvu Isus i sav narod iđaše k njemu i sjedavši učaše ih. Mi čitamo u evanđeljima da Isus redovno išao u crkvu, u hram. Išao je redovno svake subote, držao je šabat. To je i danas Božja zapovijest i Božji dan. Ali ovdje u ovom tekstu se ne kaže da je bio šabat. Bio je to jedan obični dan kada su svi koji su bili u mogućnosti dolazili u crkvu na molitvu i ne samo to. Hram je bio mjesto za učenje duhovnih i moralnih vrednosti. Tu je narod učio zdravstvene principe kao i građanska prava i dužnosti. Dakle, sporedne odaje hrama služile su za tu svrhu. To je bilo mjesto nekog društvenog života gdje su se dobijale sve važne informacije. Isus je to mjesto koristio za poučavanje naroda. Oni koji su slušali Hrista dolazili su i odlazili, malo je reći, oduševljeni onim što su čuli. Divili su se njegovoj nauci. Na drugom mjestu piše za Uhode da su izjavile: nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek. Drugim rečima, oni kažu da ono što Isus govori nema svoje porijeklo u čovjeku, da to dolazi iz nekog višeg izvora. I kada su to čule vođe naroda, bile su van sebe od besa i ljubomore. Rešili su da će jednom zauvek ućutkati Hrista. Spremili su pakleni plan i čekali da se Isus pojavi u hramu. I evo sad, dok Isus uči narod u hramskim prostorijama, čitamo dalje od 3. do 5. stiha šta se događa. A književnici fariseji dovedoše k njemu ženu uhvaćenu u preljubi. I postavivši je na sredinu, rekoše mu: učitelju, ova je žena uhvaćena sad, ovog momenta u preljubi. A Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takve kamenjem ubijamo. A ti šta veliš? Možete li zamisliti kako se ova žena osjećala dok je okupljeni narod gledao času nju, času Hrista, času ove ohole i gorde književnike? Ova elita nije imala nimalo saučešća za ovu ženu. Više su je dovukli nego doveli. I sada iznose svoje optužbe i vrše pritisak na Hrista da javno iznese svoj stav. A Isus zna za njihov plan. On čita njihove misli. Njima ova žena ne smeta. Njima on smeta. Oni žele njega ukloniti po svaku cenu. Pa ako treba žrtvovati život ove žene, neka bude. Dragi moji, mi danas u ovom svijetu u kome živimo nije ništa drugačije, ni ništa bolje. Koliko života treba da se žrtvuje da bi se ostvarila neka agenda, neki cilj ili plan? Sve su pažljivo isplanirali. Mislili su oni šta god Isus kaže bit će kriv. Ako kaže pustite ovu ženu, okrivit će ga da se protivi Mojsijevom zakonu. Ako kaže kaznite je po tom zakonu, a to znači kamenovanje na smrt, onda će ga optužiti kod rimske vlasti da je uzeo zakon u svoje ruke i tako ga se rešiti. I sad mi čitamo u Jovanu 8. glavi 6. stih, prvi deo, dalje gdje kaže ovako:
Ovo pak rekoše književnici da bi ga imali zašto okriviti. No kako Isus reaguje? On ne želi da bude žrtva zavere, ali u isto vrijeme želi da spasi ovu ženu. Njemu je stalo do života ove žene koja je bukvalno gurana u smrt, samo da bi oni postigli svoj cilj. I šta Isus radi? Čitamo drugi deo 6. stiha. A Isus saže se dole i pisaše prstom po zemlji, ne gledajući na njih. Narod ovo sve sluša s velikom pažnjom. Posmatraju lice žene koja drhti od straha pri pomisli šta joj se može desiti za samo par minuta. Sa druge strane, tu su vođe naroda, okrutna lica, bez milosti za ovu grešnicu, ali u isto vrijeme njima smeta i onaj kome nisu mogli naći zamjerku niti grijeh, Isus Hrist. I ja se pitam, dragi moji, kakav je to soj ljudi kojima smetaju i grešni i bezgrešni? Zanimljivo je da Isus ne želi javno da njih osramoti, iako on ima dosta materijala. Mi čitamo da Isus ne kaže ništa, jer ako bi bilo šta kazao njima kakvi su, znate koliko je tu ušiju bilo, kako bi se to brzo prenijelo po cijelom gradu, Isus to nije želio. I na njihovo insistiranje on kaže u 7. i 8. stihu, kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče im, koji je među vama bez grijeha, neka najprije baci kamen na nju, pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji. Isus je znao za tekst iz priča Solomonovih, izbavljaj one koji guraju u smrt. Vidite, ovim vođama život ove žene nije mnogo značio. Oni su se držali one sotonske parole da cilj opravdava sredstvo. I mi vidimo da kroz cijelu istoriju, pa i danas, za nečije ciljeve životi ljudi nisu uopšte važni. I kako idemo kraju istorije, to postaje sve očiglednije, čak zastrašujuće očigledno. Dragi moji, i kad se suočimo sa ovakvom politikom, sa ovakvim ljudima, onda ne možemo i ne smemo računati ni na svoje pravo, ni na zaštitu zakona, ni na državu, još manje na njihovu savjest. Samo na Gospoda Boga. Isus kaže, ko je od vas bez grijeha? I onda ide korak dalje. On neće javno da osramoti njih, nego dole na zemlji piše njihove tajne grijehe, za koje su mislili da ih niko ne zna. I mi čitamo 9. i 10. stih. A kad oni to čuše i pokarani budući od svoje savjesti, izlažahu jedan za drugim, počevši od starješina do posljednjih, i osta Isus sam i žena stojeći na sredini. A kad se Isus ispravi, ne videći ni jednog do samu ženu, reče joj, ženo, gdje su oni što te tužahu? Ni jedan te ne osudi. Kada Isus video da je i zadnji od ovih tužitelja napustio hram i kad je ostao sam sa ženom ovdje na sredini dok je masa naroda to posmatrala, ja sam siguran da se Isus još jednom sagnuo dole, ali ovaj put da jednim potezom ruke izbriše tajne grijehe ovih ljudi. Dragi moji, Isus nam je ovim primjerom dao važnu poruku, da javno ne iznosimo grijehe drugih, čak ni svojih neprijatelja. Također, ovom prilikom Isus je odbranio život ove žene, koja jeste živjela neprimjerenim načinom. Izbavio je onu koja je gurana u duhovnu i fizičku smrt i rekao joj, ni ja te ne osuđujem, idi i više ne griješi. U čežnji vekova pisac koji opisuje ovaj događaj kaže sljedeće. Podizanjem ove posrnule duše, misleći na ovu ženu, Isus je učinio veće čudo nego izlečenjem najteže telesne bolesti. On je izlečio duhovnu bolest koja vodi u večnu smrt. Hristov sledbenik, dalje pisac kaže, nije onaj koji odvraća oči od zabludelih, ostavljajući ih
da nesmetano idu putem koji ih vodi sve niže. I onda kaže, ljudi mrze grešnika dok vole grijeh, dok Hrist mrzi grijeh, ali voli grešnika. To će biti duh svih koji ga slede, svih koji se zovu hrišćani. Dragi moji, na svakom koraku ljudi se gone u smrt, na različite načine. I skoro svi načini su obučeni u ruho prevare, tako da veliki broj ljudi nesvesno pruža svoju ruku za sopstvenu duhovnu i fizičku propast. Bog nas je postavio stražarima, dao nam je zapovest koja u ovom vremenu više nego ikad ima smisao, svrhu i značaj. Ovaj posao, izbavljati ljude, neće uvek biti prijatan, veoma često će biti opasan, ali to nas ne oslobađa odgovornosti da na opasnost koju su izloženi naši bližnji odgovorimo kao moralna bića. Bića koja na prvom mjestu svoj račun polažu Bogu, onom kome pripada sve, onom koji će uskoro doći i zatražiti račun od svakoga od nas. Kako si upotrebio svoj život da sačuvaš živote drugih ljudi? Ana Frank je bila devojčica koja je ubijena u Auschwitzu u svojoj 15. godini. Iza nje je ostao dnevnik kojeg je vodila od svoje 8. 9. godine, dakle još od pre početka Drugog svjetskog rata. Njeni roditelji, Jevreji, braća i ona bili su sakrivani od prijatelja Nemaca u potkrovlju kuće gdje su ovi ljudi imali svoj lokal. Tu su im donosili hranu i sve druge potrepštine godinama dok je rat trajao. A onda, samo 6 mjeseci pre kraja rata, neko ih je otkrio i kao savestan građanin prijavio vlastima. I znate šta se je dogodilo? Kao Jevreji odmah su bili odvedeni u logor i uskoro ubijeni. Sve ovo je izašlo na vidjelo kroz dnevnik kojeg je vodila ova djevojčica. Komentarišući ono što se dogodilo ovoj porodici, a posebno Ani Frank, neko je napisao sljedeće. Ljudi koji su skrivali Anu Frank su kršili zakon, a ljudi koji su je prijavili i oni koji su je ubili, oni su poštovali zakon. Dragi moji, teška vremena da se živi u njima, zar ne? Kad država propiše takve zakone. No, može li se istorija ponoviti? Kako ćemo reagovati vi i ja u sličnim okolnostima? I zadnja rečenica ovog komentara na ovaj događaj, da oni koji su je čuvali su kršili zakon, a oni koji su je ubili su poštovali. Pisac ovog teksta kaže legalno ili ono što je po zakonu nije uvijek i moralno. Mislim da je ovo posebno važno za vreme u kome živimo, za vreme koje je pred nama. Dragi moji, danas nije Drugi svjetski rat, ali je rat protiv svega što je moralno, što je ljudski i što je Bogom nadahnuto. To ne kažem ja, nego reč Božja. I danas će mnogi u ime zakona uraditi zločin jer je bio legalan, ove ili one vrste. Ali to ne daje pravo tebi i meni da budemo deo te prljave igre. Niti će jednoga dana to osloboditi zločince odgovornosti koju će niko drugi nego tvorac neba i zemlje tražiti od njih. I dok ulazimo u novu godinu, okruženi lažima, prevarom, zamkama koje vode i guraju ljude u smrt, naša je svečana dužnost i obaveza kao i prednost da po naredbi Božjoj uložimo sve snage, sredstva i vrijeme spasavajući ljude od duhovne i fizičke smrti, koja danas više nego ikada prikuplja svoj plen, često obučena u ruho humanosti, slobode, zdravlja i zajedničkog dobra. U knjizi The Ministry of Healing ili Služba isceljenja postoji jedan citat neverovatno snažan i na kraju želim da ga pročitam. Mi živimo usred prave epidemije zločina, pred kojom misaoni i bogobojazni ljudi širom svijeta stoje užasnuti.
Ljudsko pero nije u stanju da opiše pokvarenost koja preovlađuje. Svaki dan donosi nova otkrića političkih sukoba, podmićivanja i prevara. Dnevne vesti paraju srce mnogobrojnim člancima o zločinima svih vrsta i bezakonju, o nemarnosti prema ljudskim patnjama, o svirepom i nehumanom uništavanju ljudskih života. Svaki dan, nastavlja citat, svedoči o sve većem broju ubistva i samoubistva i mentalnim bolestima. Ko može još da posumnja, kaže pisac, u činjenicu da su sotonske sile pojačale svoju aktivnost među ljudima, nastojeći da im pomrače i pomute razum, a telo uprljaju i unište, to jest ubiju. Dragi moji, ovo nije iz nekih skorašnjih novina ili knjige koja je nedavno napisana. Ovaj citat je star oko 150 godina, a uveliko opisuje današnje okolnosti. Danas, kad su se sve sile zla udružile da unište sve što nije budno, sve što nema posebnu Božju zaštitu, nema veće dužnosti, nema humanijeg poziva za mene i vas, nego pružiti pomoć dušama koje žive okružene opasnošću da izgube ne samo ovaj život, nego i onaj koji dolazi, večni, za koji se svi pripremamo. Neka nas reč Božja izbavljaj one što ih u smrti guraju i taj isti duh vodi u danima koji su pred nama. I neka reči apostola Jovana iz posljednje knjige Svetog pisma iz Otkrivenja odjekuju u našim ušima gdje Gospod kaže da doći ću skoro, a on odgovara da dođi Gospode Isuse Hriste. Jer samo ti si sposoban da staviš tačku na ljudsku patnju. Neka nas njegov dolazak zatekne kako izvršavamo ovaj svečani nalog. To je moja želja i molitva. Amin.